Mao kini ang atong proseso no sa paghimo og milk tea. Una, magbutang ka og tuba kining suka nga binigar. Pag human ana butangan nimo og Milo. Pag human nimo og butag Milo, diya butangan nimo gatas. Ngani paghimog milk tea. Pag human sa kabaso, ibutang na pud nimo sa usa na pud ka baso. Gatas gyapon ha. Ing ana maghimog milk tea. Okay. Human na ta. Human ana. Asa naman to ako ang mga gamit dire adara. Sensya na mo mga higala. Ice. Butang natog ice. Kumkum lang ginagmay. Na. Kini, diri lang ninyo ni makita sa video ang tutorial. Ang pinaka-unique na maghimog milk tea. Ana. Na stainless na ito ang gamiton. Di ta mo gamit og bakal kay nanay mga kagaw. Ana, pukpok nga may diri skilid, pukpok sa taas. Iitsa. Human uyugon tok ipukpok pukpok bay at timpla na to gamay patuyok sa kamot uyog-uyogon gamay patuyok na pud sa kamot pukpok gamay kutaw-kutawon kutaw-kutawon kuhaon nimo tong stainless butang ag straw pukpok skilid, pukpok sa ulo gamay,